Rusija, Lenjingradska oblast, palata u Babolovu. Zgrada palate se raspada, zidovi se ruše. Ovdje se krije atrakcija svjetske klase. Ovo je ogromna kada napravljena od jednog komada granita. Kada je gigantske veličine, ovo je nevjerovatan proizvod. Pogledajte kako je ogroman artefakt prošle civilizacije. Popeo sam se u drevnu kadu. Samo mi glava viri iznad ivice. Vrlo glatka, savršeno polirana površina. Ima malih udubljenja. Možda su se vremenom formirale. Spoljnjivica kade je napravljena sa savijanjem. Majstori prošlosti su tvrdili granit tretirali kao meku glinu. Napravili su složene, zakrivljene oblike. Vrlo glatka, ravna površina. Kada se postavlja na pravougaone granitne blokove, kada ne dodiruje podnu površinu, na podu u hodniku su kamene pločice. Također glatki polirani kamen. Ljudi kradu drevne pločice za svoje potrebe, ali niko ne može ukrasti ovu kupku. Teška je 48 tona. Džinovska kada ima iznenađujuće mali otvor za odvod. Ova rupa se može začepiti prstom. Ispod nivoa poda se nalaze podzemni tuneli. Možeš hodati samo pognut. Ranije su tuneli bili viši. Tuneli su bili preplavljeni tečnim blatom. Ovo je odvodna rupa u plafonu tunela. Voda je ovamo tekla iz džinovske kade. Kada se postavlja ispod nivoa zemlje. Površina zemlje je u nivou glave osobe. Poseban oblik prozorskih otvora. Soba nema vrata kroz koja možete provući kadu. Prvo su postavili kadu, a onda su napravili zidove. Koristeći modernu tehnologiju, ljudi mogu napraviti sličnu kamenu kadu. Veoma je teško, ali moguće. To znači da su ljudi iz prošlosti imali sličan nivo tehnološkog razvoja. Ali dogodila se katastrofa i civilizacija je propala. Historičari su namjerno skrivali od nas smrt prošle civilizacije.